Sve sam ovo obišao, vidio, doživio i jeo u jednom danu, ali ajde da vam ispričam kako je sve počelo. Ovo je Vesko. Poslao mi je poruku, ćao Ilija, ajde dođi u Plužine, pokrenuli smo jednu sjajnu priču. Meni nije bilo teško, te se spakovah i dođoh. Dan smo započeli krstarenjem Pivskim jezerom, gdje smo uživali u prelijepim pejzažima, ali smo i obilazili neke fenomenalne lokacije poput ove pećine. A u njoj nema slijepih miševa zato što se tu gnijezde laste i čiope. Onda smo nastavili dalje. Uputili smo se ka jednoj šumi u kojoj su oni napravili terasu i tu spremaju hranu koju prave na roštilj. Malo je reći da sam bio oduševljen. Oni pođeše da spreme sve za roštilj, a ja sam imao neku rabotu da obavim. Kao pravi profesionalci upališe oni vatru odmah, a na roštilju je bilo svega, od ribe preko povrća pa do raznoga mesa. Za roštilj je bio zadužen Miladin, Veskov drug sa kojim je i započeo ovu priču. A mislim da je suvišno govoriti koliko su hrana i ambijent bili savršeni. Svemu što je lijepo dođe kraj, pa tako i ovom danu, ali sam siguran da ćemo se ponovo družiti.